parketu. Halo? Jel dobro? A, dobro. Ajde, ajde, čao, 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 čao. Da popijem Red Bull da življe. Ajde, čao, čao. Evo nas početak drugog poluvremena, točno sa sviranjem suca, kojega nažalost još ne znamo jer nismo došli do zapisnika. Marijan vodi 1:0 golom Ane Grujice. Nadam se da smo točno vidjeli faul za Marijan na Ani Dodig. Vjerojatno po običaju će izvesti Jasna Hažević. Vidjet ćemo šta će se tu izroditi. Velik broj igračica Pregrade u 16-tercu. Evo Ane, hoće li uspjeti? Evo Ane. Korner za Marijan. Korner za Marijan. Treba samo nastaviti. Ide Bruna da izvede korner. Trebalo bi nastaviti da ovako, da ne kažem, ostane na zadovoljstvo Marijana i njegovih svih prijatelja. Malo nam čudno zvuči da je Viktorija dobila 5:0 Dinama. Ne možemo doći još sebi, bio je to šok. Evo slabo izvedeno od Brune. Malo se vale. Tu gleda, evo spasila je da ova pokliza se. Dobar balon, samo da ne prekine. Dobro, evo do Brune. Trebalo bi doći do Bete. Jedno štopavanje i ode brzi vlak iz Dugopolja, ali ova je bila malo jača u duelu, pa je prekinula. Lopta za Pregradu. Malo je previše naprijed otišlo, ali suci ništa ne kompliciraju. I sigurna Mija Dilberović. Prilično sigurna, ona je došla kao igračica. Imala je neku ozljedu koljena, onda nekako, hajmo reći, da sam predložio da bude golmanica. Je na početku bilo malo krize, ali je sad postala sigurna, na zadovoljstvo i trenera i jednih i drugih i svi u klubu. Opet Beta. Faul je bio. Malo se gošće bune, ali uvijek kako se kaže, ko gubita ima pravo se ljuti. Opet će Jasna izvesti. Ovaj put je došla igračica u napad. Da li će biti lopta njihova? Nije. Ali Vale je tu lijepo ušla. Nadamo se da će proći. Ali aut je za Pregradu. Malo otišla je malo previše. Malo sam si ja zanio pa rekao koje misle da će doći i da komentiram utakmicu, ali sve se događa. Ovo me moj predsjednik Dena uvalio u to, ali nadamo se da ću na zadovoljstvo korektno obaviti ovaj posao. Pamela je skočila, nažalost. Lopta ide prema Pregradi, prema petici. Ovo je opasno, dvije su igračice nazad same, ali spasila je Simi Mesarek i Jasna. Da li je korner? Vjerojatno je.
ovu pauzu možemo još iskoristiti i reći da je jučer i danas bilo na rivi pod pokroviteljstvo HNS-a i Komisije za ženski nogomet i izbornice Marije Damjanović jedno festival ženskog nogometa u kojem smo i mi dali obola i doveli svoje cure i male i velike i srednje i na rivi su igrali opasno, ali ništa, Mija je tu uhvatila i da smo dali obola da pokažemo da i žene znaju igrati i curice, eto što jedino niko nije imao osim nas, pa smo i tu ponosni da smo učinili i da smo primijećeni na Splitskoj rivi. Evo lopta do Mesarek. Malo se čini mi se izgubile niti u odnosu na prvi dio, ali valjda će doći sebi. Osmica je ova opasna. Samneska vraća nazad ova Leskovar. Lijepo je uklizala. I Sanja Leskovar šutira pored gola. Danas su bile, da nastavim priču sa rive dok je ova pauzica, dok se izbije lopta. Sve naše cure i juče su bile na rivi i pokazale su raškost našeg nogometa, pogotovo cura iz Splita. Evo lijepa lopta od Ane Dumović. Bilo je žestoko. Da li će Bruna uspjeti proći ili gurniti loptu? Nije, nažalost. Trebalo bi napraviti faul ili ova ode, ali izgleda neće niko stići, ide lopta u gol out. Sad su gošće malo prednosti jer vjetar puši u njihova leđa. Nadamo se da će ostati i zadržati dah do kraja. Jedan balon, nije loš, samo da gurne još Vale naprijed, je uspjela i Ale Dumović izborila aut. Bravo. Bravo za Marijanke. Ponovo Vale prema Ani Dumović. Sakriva se malo, kako se kaže, ali evo tu je Dodig. Vale će to nešto u strahu je malo bila, ali tu je naša Antonija Apić, zvana Pamela, koja je to izbacila na zadovoljstvo. Svi u nas. Vale izvodi, Anu drže. Jedna greška, ali opet to jasna. Bravo Grujica, ovo je bilo preko pete, još će nastaviti sigurno. Evo Beta, pravo, ide sama prema golu. Da li će da gol? Neće. Oće. Pa to je čudo, 2:0. Malo sam htio biti, da ne učaram. Oće neće, ali uspjela je proturiti loptu i naša Boka Grujica postiže 2:0, više nego zasluženo. Da li su to bodovi spasa da možemo svi odahnuti. 2:0, bravo Marijanke, držite se do kraja. I naši snimatelji u komentarima u poluvremenu su bili zadovoljni. Možda im je ovo bila prva utakmica, su gledali pa su iznenađeni i dobili sam pohvale da je to bilo dobro i da cure igraju nogomet. Čim to kažu da igraju nogomet, onda znači da su rekli pravu istinu, da i oni znaju šta je nogomet. Osim muškoga, normalno. Njima hvala na komplimentima. Nadamo se da ćemo opet biti ponovo skupa. Evo opet Beta prolazi, lijepa lopta, opet do Bete. Nema Diona, kakav centaršut, ali sigurna golmanica. Da ćemo opet biti gosti sa sponzorima, sa evo jedne ruke na leđima, pa je faul.
Trebalo je vratiti nazad. Hoće. Pa kad se malo pročuje da ovo ipak bila prva utakmica uživo unošena preko interneta, nadamo se da ćemo imati i po kojeg sponzora i da će se i njihove reklame vrtiti, a onda će biti kudikamo interesantnije da i još više gledano. Hoće li zakomplicirati? Neće. Jasna Hažović. Evo dvije, Boka i Ana Dodik. Odlična lopta, ide Ane Dujmović, ali mislim da je to lak plijen za golmanicu. Nije loše bilo. Tu je spasila Vranešević, ali malo je bila spora Petra Barbir. Isto tako, ali ništa. Dobro je prošlo. Malo je curilo po ovoj lijevoj strani. Evo, nadamo se da će tako i ostati. Da ćemo zatvoriti tu malu rupu na naše desnoj, a za protivnice lijevoj strani. Evo ide opet ponovo Apić. Međutim, gdje je Fini. Bokač se nadamo da će to zavezati, evo i kroz noge. Bravo opet do Pamele koja griješi. Imaju ponovo gošće loptu. Jasno bi tu trebala, makar se tu Boka, Ana Grujica vratila nazad umjesto obrane gdje je i do sad stalno igrala. Međutim, kako se sad nadopunili smo se sa Antonijom Apić na mjestu stopera, onda ona dobila malo veze u sredini što je iskoristila i gore u Slavonskom Brodu lijepo odigravala. Evo i sada je tu postigla gol u akciji i lijepo vlada u sredini pravo kapetanski. Trener urgira da se ide prema Beti. Nije baš poslušala, ali ide lopta prema Ali Dujmović. Evo Vale. Naša Vale. Malo je tu zaostala. Ide Sanja Laskovar, ali Jasna već manirom iskusne stoperice čuva prostor i lopta završava gol out. Sunce i dalje neumorno peče. Jedino što ima malo problema sa vjetrom, pa ove poteškoće koje možda budete čuli u prijenosu su od strane vjetra. Ane Dodik to uzima lijevo fino, lijevom nogom, ali nije svuda svirao faul. 18. Nadamo se da će golmarica uhvatiti to. Bravo Mija. Bravo Mija. Ovo je bilo pravo rutinerski. Nešto malo zašepala, bojim se da nije koljeno. Valjda će. Ali izgleda stisnula zube, kako se kaže. Evo Vale. Ane Dujmović. Ide Ane. Malo ona glumi, ali izvukla je aut. Boji se izgleda udarca glavom, pa je sve drugo igra. Vale za Anu Dujmović, opet nogom. Evo naše Bete. Uzela je balon i aut za Marijanu. Evo Beta je. Malo su ove cure ostale. Ovo izgleda malo nedostaje snage pa su odmorile. Pa eto, vratile se do centra. Tu je lopta do Ane Dujmović koja je dala do Boke. Ali ovo je bila samo izgubljena lopta. Sad bi trebalo se obraniti, skočiti. Nije loše. Bruna je to nešto izvela.
Ovdje malo kasnije Vale. Da li će lopta izići? Neće. Ovo je brzo, ali nažalost lopta ide van terena. Evo izgleda da nam stiže i zapisnik. Jasna Hadžović će to ispucati, sad je samo pitanje vjetra gdje će završiti i da li će imati toliko snage da ta lopta oće. Lijepa je, dobra je, do Ale Dujmović, ali ona tu se po običaju malo boli. Udarcem glavom pa onda to pušta. Evo tu je Vale. Branešević. Samneska vraća. Evo Boka Grujica, fino je prošla lopta, ali tu će, nadamo da će Simona Mesarek zatvoriti. Ne, ali dobro, ispalo je dobro. Evo samo malo. Evo od našeg vrijednoga Nine smo dobili zapisnike. Pa eto, možda nije kasno nikad da pročitamo. Mija Dilberović, broj 22, 4 Valentina Vranešević, 5 Antonija Apić, 7 Simona Mesarek, 8 Ana Dodik, 9 Elizabeta Balić, 11 Ana Grujica, 13 Jasna Hadžović, 14 Petra Barbi, 18 Bruna Čurić i 20 Ana Dumović. Još su rezerve Kristina Šuker, broj 3 Antonela Goreta i broj 6 Antonija Vardić. Zamjena pregrade. Ulazi broj 21 Maja Smrečki. Ko će izaći? Na golu pregrade je Tena Horvat. Broj 2 Suzana Brodar koja je bila zamjena sa Sanjom Leskovar zbog ozljede koja je već bila prije. Njena stara ozljeda. Zatim broj 3 Sandra Šajfar. Broj 4 Jasna Babogredec, 5 Ana Mekovec, 8 Lucija Vuković, 11 Andrija Ščukanec-Hopinski, 17 Martina Krog, 18 Nikolina Prežigalo, 19 Mateja Mužar i 20 Maja Gregorić. Već smo rekli da je Sanja Leskovar zamijenila Suzanu Brodar i sad je Maja Smrečki, broj 21. Evo Ane Dujmović. Ima do Grujice, ali da li je penal? Ništa, promašila je Ana Grujica, pa je li ovo moguće? Opet je Ana Dodik, ja mislim da ovo već treći put da promašuje se do 5 metara gol, da ne kažem i prazan. Ovo je bila takva šansa da ne znam šta bi rekli. Neponovljiva. Na kraju je Boka pored gola. Da vidimo šta će sad, hoće li tu Vale uzeti. Je. Još treba malo vjere u sebe. Još trči. Broj 8. Lucija Vuković. Do 18. Nikoline Prežigalo, ali tu je naša Jasna. Malo pritisak sada pregrade. I lopta ide iza gola. Još ćemo reći, evo konačno Neven Gulin, sudac iz Šibenika, Anita Nenada Dubrovnik, prvi pomoćni, drugi je Mikica Novilo Blato na Korčuli i delegat Roland Magzan. Ponovo izbija Jasna Hadžović, još ima snage u njenim nogama. Evo do Ane Dumović, bravo, ali lopta je u autu, nije loše s obzirom na vjetar i na situaciju da je lopta završila u autu.
Opet je ukrala koji metar, ali ide Pamela dobro. Bilo je malo ženski riči, neprimjereni, ali eto, sve opet prijateljski završeno. Broj 18, centaršut, ali sva sreća da je tu Mija. Bilo je malo kritično. Evo Ane Dodig. Skače glavom izvanredno, ide Beta, ide. Ova je promašila. Da li će uzeti? Evo Vale hoće. I sad bi trebala do Dujmovića odigrati, ali šteta. Dobila još udarac u glavu. Da je ovo prošlo, bilo bi odlično. Prijateljski stisak ruke. Sve govori o ipak dobrim i korektnim igri s ove strane. Lopta je dobila 18 na poklon, 8. Ovo je bilo malo nesigurnosti Marijana. I opet je lijepo završilo za Marijan jer je lopta bila upućena više prema korneru nego su igračici. Vrijeme polako ide, ali treba strpljenja i činit će nam se svaki minut ko gladna godina. Evo, sva sreća da su ovi pogriješili, pa je lopta od 18. završila u našem autu. Vale izvodi prema vjerojatno Ani ili Beti. Nije loše. Vratit će valjda. Bravo. Dujmović, evo samo sa pero da prođe. Kakav gol! Postaću ko neki reporter sa HTV-a ili TV Nove da vičem kakav gol. Lijevom nogom u lijeve ili vratarove